И оған бергі номердегі ұлашымыз керек. Азыр деге қазір трубалар шығарғандан кейін подсыпка қылып тұрып, трубаны орнатып алып тұр, анан кейін үстінен жапқанға буланган жерлерде бит еменен улай бізде атабыз. Цементті тазалық беріп қалсақ, жоға қошып тұрыпчу стыктарды. Бирок трубанын көбі сынып қалған, дополнительный 3-4 труба керек болады да. Анан кейін жолды кеңейтіп тұрып, теге біз азыр ойлап атабыз, хотя бы бір 4-5 метрлік русланы көрдіңіз бе? Русланы бұрып штағанда, өзі негізі вообще тимеге емес екен. Руслан бұрғандан кейін барды кетіп шоғы жеп, анан өткендегі қату селдегі шылтау болды да. Мост оны калчырол шылтау болды да берген. Сонда бұл таштарды алып бұның берқа жылдырып көмілдіріп нажымы қашты ебесектелі болады. Тек русланы бір қашып қойсақ, бұл башынан толтырғанда. Бұндайынан түстері болды, ешқандай мәселе жоқ да. Ем азыр бұл оптик больницаны, республиканский больницаны ем башы үшін берді. Шығат, анан кейін башы кетті. Ошо менен барып, дамбаға жапайдым, дамбадан кейін үлгер алу, немеге түсет. Şu dambağa getirdi. O mini polmuş. Muhtavaj onun yolun ortasında. Anam yüzünün altına ödep. Domdor var, domdoru koşulat silip. Daş ben tigi dambanın çekezmene. Çekezmene nemezinde din yaz. Az gösterüyorsun yolun boyun mene. Şogun değil. Var hazır. Проектировщикке тура эмес проект кылганда, мынодон алып келтирлер пусочу. Ошол жерге чуть отдалет, мынага кеткенде. Тәп жолдун үстүнө кылып болот işte. Билесиңер го? Эми убагында балким да деп ойлогондур. Негизи өзү немеси башталыш эле глубокий болуп калган да. Өзү башы. Жүзө немеси бар, технический условия бар да. Теге грунт промерзать этет деген уже болот да. Эми ушунча жылдан бери агып эме иштеп эле келген. Бир гана кийинки ашып ошол жанагы мост ону колой койгондо ашып, руслан буруп таштадыңызбы? Бак дарак контролга алып, эме кылаткан. Губернатор рахмат. Молодец. Банда 100 метр болуп чыкты, билесиз. Сүйлөшүп отурганчы. Мына көчөнүн көчө этектин башчысы. Афганец. Мына жакшы келдиң эме эле. Мына жергиликтүү бес сас келип мына иштин үчүн контролдоп бөлүп алып атат. Элге киргиле. Мердин күчү менен киргиз. Бияқты айтты. Бияққа жол. Марка графичалык. Жадан бере. Техниканы көтөрүп, жергиликтүү бийлик мердин күчү менен ГСМды көтөрдү. 100 метр кіріп қайтты. Анда жаңағы ақсаттан сұр метр тұдан еді. 2 метр болды. Екінші. Алла көмді 4 метр болды. Ушунда мына проблема. Өткөндө 100 метр ана кийинки мына кийинки метр ортана жөлү күйүп кетет. Азыр мына таштың тизгени 4 метр чык. 5 метр. 5 метр. Неме да? Мына көмүп келип атат да. Проект план 3 метр экен, 5 жылдыр атабыз. 2 метр оштот по-моему кечатты. Да кошту да булат. Кошту. Антезден кыскартып. Биз куруп атабыз да. Ооба. Ушакта көп керек да. Ушак көп керек аксакал. Бул байлын техникалар бул. Өткөрөк күн салмет калды бул. Ya бул жак биздин мер. Деп койдуңарбы? Элеким соң. Нода жеринде өтөп кетем. Анан эме? Сен прорадың ары мындан алдынан кирип ала турса билесиң. Кынаганды келтиргиле, кыш кынаганды. Канды биз азыр мына түшүндүрдү.
Özü biz mayda taş alıp geldik. Birinchi qastirib garantiya beraman 5 yilga. Bu hazır bu boş zamanında atkel kanalizasyada işlegemde aka. İştesang anda o'sha turba. Bilemde o'shani o'tgan turib. Az biraz olayın. Baxasa turgan harakat qilamiz aka. Двойной ishxonat hozir eng yaxshi Sürbeyiz. Gombes bolaylar chiqarmaydi. O'sha yerga to'ying hozir bitta pogrushk bilan chal. Suylashgan şey. Ошондо узас оноолар уус даярда таш баштап өзү істөөгө болобуз. Коюн эле калса Жазда ошондой келсе дейт. бул неме? Жаста келгенде биз андаганы биз Koyup iki öteden yer. Orada sana айта коюп берсе Мен катты кайрылам го. çok Ekran koygan. Orada kıran. 2 tonna чыгат. Yok. Манипулятор işte Manipülatörde kullanıp alalmaydı. Bu token menenle. крана. кран же жана 2,5-3 tonnarak beragın da. Хорошо, краны кессен сүйлөшүм. 3 tonnadan yok. Doğru. Kıran sonra mı kadar? 3 tonnarak beragın. Кессен суранайлы. Makul. Ben kapkenen oşul diye Расход Емени. Акча расход кылып ташты ташып төктүрүп атпайбы же? Ана сиз алдык бил бул жака да. МС жергиликтүү бюджет акчаны расход кылып таштып төгөп же. Анан муну ордуна коюшубуз керек да. Çilikten de bugün şalal bize. Koldan gelişince hareket kılalım. Ооба. Şunday olaydı. Жазаңыз. Каны? Канча болуп атат? Biri bizim oy boyunca приблизительно 1,5 tonna 2 tonna немезler. Stiklerin çoğurak объемда кылайлы деп атабыз да. Кечене 2 tonnасы негизи болот. Тем более армированный. Нет, силер эме кыласыңарбы? Зуб менен. Ошонун түйүнөн чукуп тур кененирээк. Тиже ой кылып сууга кете берет. 70 сантиметр жок дегенде Турбаңыз кандай? Жетпей калат. сынган да. Стиктарыбыз эме болду. Тиге улайс. Жетпеген Жана кандай? канализация алган магазин артында. Жанагы пластиктен болобу? Мынакей Тиктен кылсак абдан сонун өзү негизичи. тыйынын кантип? Буну мен дагы дарегин дагы сурадым. Жалааттан баштап келдим эле. Базаркулыч, как раз мына гачанын алдында бирөө жатат. Мурда ошо гача киргенде пай болгон. Силер апарып. Чоң. Каякта ошо? Эч кандай эмес. Этең мен аралашып жүргөм го. Ошол жерде мен сага айтпадым. Ооба, жолдун жээгинде Ошону таптырыш керек. Темиз боло башка ат келип мынеки азыр бул как раз чоң үзүктө. ал 400 канча чоңураак бул. Бөлөк кой. Ооба. Келип коюп азыр уштап да эме коюш керек. Ишти бүтөрүш керек. Бүтпегендер ошону дагы кайыкты барат. 1 метр дагы РПБга эме баланста эмес. Давай турусын айткыла. Сен 3 жылдан бери иштеп эме. Ким болот? Сен го. Анан больницанын балансында болгон дагы эмес. Мен жанагы Бесхозный. мен да сөзүңүздү. Да, жөн эле сизди эме кылып атат, адаштырып атат. Почему андай кыласың? Ачыгын айтпайсыңбы? 1 метр дагы баланста эмес. Больницанын тиешеси жок. Эгер больницада болгондо, больница давно аракет кылмак. Биздин сотрудниктер больницада болчу да сен. больницада эмес, болгон эмес. Илгери болгондо, ооба, болгон. Ишенесиңерби? Кана эме комплект курулган. Сооружение курулган менен эч кимге өтпөй. 1 метрдагы баланскан эмес. Жок, хозяин жок. Vardı da. Здание пустой освещение.